Mu kwezi kwa 11/2011 Muammar Gaddafi byo kwisi byari birangiye kuko yiciwe mu cyiswe Libyan Civil War. Yari itewe ingabo mu bitugu na USA bikinze umutaka wa NATO. Mu kwa 12/2006 ku itariki 30 Saddam Hussein yishwe amanitswe akekwaho guhonyora uburenganzira bwa muntu. Yishwe nyuma y'imyaka irenga 3 afashwe n'abakomando ba USA muri operasiyo yo kumukura ku butegetsi. Muri Ukraine intambara irenze imyaka 3 aho iki gihugu gihanganye n'Uburusiya. Gusa ibi byose bisa nkaho ari USA n'ubundi biri inyuma irwana. Njyewe nawe tuti none si iki gihugu bikibikurahe byo kwigira umupolisi w'isi? Reka dusubire inyuma mu myaka iri hejuru y'imyaka 50 niho byose bitangira. Ibi byose biza nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, aho ibihugu byinshi mu byahoze bikize Hitler umunazi yabashojeho intambara kandi buri wese ku butaka bwe. Ibi byatumye ibyo bihugu byose byisanga mu ntambara, bitakaza ubukungu ndetse n'ubuzima. Urebeye kure, ibi byatumye ubukungu bw'ibihugu butakara busubira inyuma karahava. USA yari yiturije kuko yari hirya kure yitaruye ibi ngibi, yabiboneraga kure maze ikikomereza imirimo nkaho nta cyabaye. Ijya no kuza muri iyi ntambara yaje ari nk'umutumirwa kandi yaje ihita isoza ibintu. Mu mwaka w'1939 Albert Einstein yandikiye ibaruwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahawe n'undi munyabutabire Leo Cesar. Baburiye perezida wa Amerika ibyuka abanazi barimo bategura igisasu kirimbuzi. Ibi byatumye USA ikora umushinga yise Manhattan Project mu 1942. Uyu mushinga wari urimo ibanga riteye ubwoba, ni nawo watanze bombe zarashwe i Nagasaki ndetse na Hiroshima, imijyi ibiri yo mu Buyapani. Nyuma y'izi bombe isi yose yaricaye iriga, bubaha kandi bafata USA nk'umupolisi w'isi, aho icyo avuze cyose bagomba gukurikiza, utagikurikije agapfa. Nk'aho ibya gisirikare bidahagije, USA irayoboye harimo by'ubucuruzi, tekinoloji ndetse no kuvumbura udushya. Ibi byose nibyo bituma ikomeza kuba umuyobozi w'isi. Hanyuma se wowe urabyumva ute? Ese nta gihunga ubonamo cyuko ishobora kuzatakaza uyu mwanya mu minsi iri imbere? Reka duhure muri comments kandi ndagusaba gukora subscribe, share ndetse na comment.